Lagi ilun bae. Kamu teng mah saya ilun sia bae. Enggak ada lah ilun bae. Patut sia. Lepas di bae, Pan. Si kinangka si emas. Cakep. Naon tah? Woi sia, lo bawa sia, subscribe angkam sa channel atau subscribe. Di gede gue yo. Lah, di ngenekin. Yuh. Hidupku tanpamu. Bodoh amat sih lah. Ganeng saya ilun bae. Sia gandeng bae. Itu ku naon ya, Mak? Aing lockdown ieu. Ayo bae sia. Nekin sia. Geus lah. Aing ka dieu teh. Dari biasa sia, ilun bae. Kadal na kemana sia? Aing. Eta budak ribut awewe bae dina banget jorege dasar kadal-kadal. Ah, mendingan aing ilu lah. Woi kadal tungguan. Si lagi ilun bae. Lah amat teng mah aing ngilu sia bae. Geus ada dulu lah ilun bae. Bacot sia. Darwa di depan orang tua mengkalahkan diriku. Padahal situ ditulisnya aing jorege. Ada jauh tuh. Apa kene deh yang mana lapar? Yang buat apa kene? Oh beres sih. Apa yang yo? Yang kudu nengan mangsa yo. Aing deketan saya. Aing nengan mangsa lah. Kan kemana sih muteran bae kos gansing? Atuh ya ilun bae. Udah kain. Ilun bae. Lucu itu. Cuy. Siti. Itu sah. Awewe. Oh. Geus ya balik ka ditu lah. Embung aing mah yang ngilu sama sia. Geus aya lah. Atuh samperkeun ayo. Siti. Cuy, ke mana? Tanda kali itu Arjuna ya, ada yang ngobrol. Atuh, ndek naon emang ka ditu? Ente nak ulun we ka ditu. Bebenan bahasa banget darah ge. Hah? Naon? Bisaannya banget darawak. Bisa itu darawak bego. Atuh gantengan ieu lah. Bisa ganteng amat anak saha? Anak jelema. Kok anjing aku anak jelema? Heeh, anak jelema. Cuy, jajan yuk. Ayo. Boga duit lah. Ente. Masa tuh boga duit. Ayo jajan. Jajanan Siti ke, Siti lapar yuk. Udah jajan namanya ananya nama Ulina kos kotok. Bener emang. Sama duit. Ih, buset dah. Ayo kita jajan sia. Ayo sia. Ayo. Atuh anjing saha? Ngitung-ngitung aja. Bang jajan. Langsung ngelukin bae. Aku kesana kotok sia sama bikin. Ah, sia tadi geus ngilukeun aing ge. Tapi kan enak tuh mau duitnya. Oh. Ada kenal. Kesana kotok ge. Aing jajanannya punyana. Atuh aing jajan semuanya. Ih, emang sih dengan jajanannya anak? Ente. Ayo lah, ampun. Kudu ilukeun aing. Woi, Juk. Naon? Yuk usup. Geus pascan sih kieu ngaliana. Yang mah teu jelas. Ieu mah takal jambur. Naon meureun? Ai, aing rek mancing puguh ieu. Jadi nu ngangkan atuh. Jajal be bebenangan. Nah, Kecil ku sia ngambang. itu tuh tik-tik tuh. Tuh. Oh Kan? Ih, sia mah. Budang saya yuk. Gerak. Tarik atuh bantuan nih. Atuh. Wih, mau berat ya sih, mau berat. Tarik atuh bantuan. Aduh. Ih, Wih, berat Juk. Masa Allah. aduh, bolon jah. Ah, berat ya sih mau berat. Lepas pan. Wah, ilah. Berat ya sih mah. Ya nu bolon gagal pan yang menang gabus. Usup lagi. Ih, Beak. mancing di. Ayo, mancing dulu. Enggak. Woi, saya doaan karena naon nih dia. Mancing. Woi, Pan sana. woi, pan coba tengah pakai masker sih. Elah, Woi, pan aing keur mancing duaan Kurang teh kudu ngilukeun. Protokol kesehatan kudu ngelawan. Hei. Kadang heula dengekeun heula. Peker mancing. Elah. Jangan menang. Sama tanya nyawa. Tadi aing rek menang gede jasa gagal. Nen, mata tarik nen. Bantuan. Dua dio. Lepas di bae pan. Cek aing ge naon? Makana make masker. Tibang kos dia. Asa mancing Iya, mati nyawan. Ya salah. Lu we. Iya. Oh, ini sekalian tuh ini tuh. Tuh sekalian. Jarang lah, dah budak lah. Budak mana? Atuh sia mah hiji terek beunang. Siapa tadi duit jadi. Ayo, nangan ini. Daripada
Kecapean menang mancing ge. Aja orang ke mana ya? Ada bae lah ka budak tangguan atuh. Biasa aing gimana? Bajak lah ya. Jadi lah, masalah siapa aing lah. Warung mancan kapan dipanggil. Aing kenapa tuh? Astagfirullah aing mun sia itu lo balik naruh ke aing aku teh lah. Plastik bae deh. Itu jajan ka mana ya? Mana bae nu aya warung? Di aing dijingkeun bae. Atuh sia sadar yang ceselepe bae ku Suma Tumbila. Oh, kos banget kotok ge. Bok sana tuh kotok tah. Dikirain jajan ka mana yang haus ya. Jangan sia boga duit mana duitna? Aya. Oh, aing jajankeun di sekalian. Gandeng sia. Wah, kok yang bae boga bikin itu nya. Nya sasi ngelukun bae. Anak kotok. Anak kotok. Lalu orang dalam warung yuk. Ayo, misalnya sisanya yuk. Ayo. Satu sih udah ngelukun naon. Oh, sia ngelukun bae tadi. Woi, ninggalkeun aing sia. Aya aing ke pantun ieu jang sia. Pantunan. Anak kotok buka pantun segala. Bae sih. Siki nangka, siki emas. Cakep. Naon tah? Aing kitu nyaho buguan. Di garing sia ya carain ya. Bakul deket tiker. Mantap, si Ucuy banget pas joker. Naon? Banget aing kos joker. Caksa sia. Lai. Siti. Sia Siti. Karena tinggalkan aing sakedeung. Geus boga anak bae. Dah, enggak nyahauin dia mah. Dia pacar gua. Nah, nyahauin dia mah. Juk, gila. Masya Allah, bener si Siti leutik jasa. Gila tuh. Siana nu elek ku nyana, elek ku boncel di balangsak. Awak dong sajangkung. Aing mere nyawa sia, abeng ngabantuan aing maksud aing. Malah ngeledekan aing. Atuh meresep beng ledekan sia. Awas Bisa jasa. di elek ku boncel di balangsak iruk kieu mah. Orang mau baturan ku SSC tuh ini bisa pakai masker nya. Nyo, ini kalau bawa virusnya. Guys, mah tadi orang katimu baturan orang di sawah teu make masker. Didinya teu make masker yuk, emak jeung anak ieu. Gede jeung leutiknya. Hese jasa dia beja anak. Sohorun mere nyaho-nyaho urangnya. Budaknya na gitu marah ke masker. Halo berangkat, yuk. Aing mah aing eleh budak leutik di lah. Aing hayang lockdown hate aing, teh kena lockdown. Ama si bos mangis pihak tak aing lah. Ku si bos. Aing nyeri asa ya kau luangan. Lah, aing kira lah. Aduh, geus mandi kieu ngeunaheun ya. Tibang sisiran doang lah. Si bos keur kemari kemana deui? Eta budak leutik harang jadah asa eleh aing menangkeun awewe lah. Padahal aing juara cinta, tapi eleh sialan dong. Sisiran lah hawe rada gantangan lah. Terus ganteng kieu aing. Segera mandi he. Geus lah aing kariteulan lah ngan si bos aing. Dan aya panggil. Cinta, mengapa singgah di hatiku? Kau salah memilih tampatan waktu. Iya, nasi jomblo yo. Ono ngecek-ngecek acan yo. Kian si jomblo mah yo. Kupandan ya sana mah yuk. Asalnya cucu datang ya sama pandan dia. Tebak saya. Kadal. Salah. Curut. Salah. Wajing. Salah. Aja. Ngomong sorangan wae deh. Oh, sia cuy. Oh. Baik cara. Saya ke kemari kemana anak kadal? Kering bayang itu baik. Aing mah keur kemari. Geus nyeri jasa tah aing ku budak leutik dah. Iya, gue. Beuna aing cokot tah aturan kesempatan aing tang menangkeun awewe tah lah dicokot budak leutik. Leh aing ku budak leutik tah. Kumaha cuy? Dan jodoh siang mana tahu? Oh.